Anya laki din! Maya, isublik ka na ito ginatang ko kang ka-t-shirt. Anya? Apay nga iboyet? Diyak ka ang kurso nata. Ha? Apay nga italaang nga isublim. Diyak nga rin nakit-kita. Sana mabalin tamano alawas nga dakan ka. Sana bali at saan kumat nga inususar. Aniyan? Ngam no di mo kaya't nga isublik. Mangisubli ka lang ituray kagudwat imbayad ko. No isublik ti daduma, dekat, lugi akon. Di alam nga rin dito isublik abado. Aniyan aya? Ala, wanan boyet? Aniyan ni pari boyet? Apay ka day, mayang. Insubli nakit din ti t-shirt a ginatang na kanya. Anya? Makapasudot. Uray ko ma, no insapsapa na nga insubli, tapno inlakok iti sabali. Diyak pa'y amo, no inusar na, wano saan. Ay, anyan ni pari buhay. Saan amaw-awatan ti ugali na? Kanayon akasta, no dagatangin na. Wan nga ron, saan anasaya at apangilakwan iti lako. Mangtadlaang iti pakalugyan. Ay na, inton sumarano, di mo laklakwan. Bakit? Ngam ipilit namot nga ron no gumatang. Ay kat ibagam ana ibusin at ilakaw. Kasano nga ibagak ana ibus kat makitkita namat. Ay, wingag paiso niya. Ay, yan niya laki di na ya. Ay na, jakon kayat ako yugan ni Boyet inton sumarunong ayaban na. Apay ka di ba kayo? Ay na, di na kayat amin ala ko ijay sentro. Danda ni may sa aldaw mi ijay, ngam saan pa'y anakapili iti bado na. Anya? Nalabas ti kinapili na, atiw na pa'y ti babae. Ay. Mawanta mo ti kabsat mo. Anya nga ikit, baro nga ron. Wen ngam nalabas ma. Apay, anya launay ayati kayat na abado. Ay kadyaga mo Dinamag mo kumakin ko na. Sakit ka gurgurak akit kitaan ti panagpurpurma na. Jak amo no asino tinang tultulada na iti kastya panagpurpurma na. Ay na, mawantam ka din ni Boyet bakain. Talaga kasta. Kita man ngamin nagiti agtutubo ita. Kasta amin ti pormada. Ay, basta. Nasakit ti matak amang kitkita iti dayjay apurmada. Ay na, kunak manan. Nung nasakit ti matam, di mo ngamin kitkita na. Anya, kabalay ta ni Boyet. Ibagam kit din, ajak kitkitaan. Mayang, abangan no naman ng tila ako majakit. Ado Boyet. Mapanak man nga ro di balayo. Mapan ko kitahin. Ay na, di ka kuman kayat alakwan kat. Na, tapay mo't mayang. Di mo kayat ti customer? Kasano, kat inton mapalabas ti may sa alawas, isublim tumanan. Uray kumano isublim ang masapa. Ay na, saanin mayang. Basta siyak tagpili. Siguraduam amangan no isublim kunakmanan. Saan nga rod mayang, danag mun aya. Agtalag ka katiganyak. Ala, wanan Boyet. Urayan kanto, ijay balay. Manang Doris, layo naman di kwarta. Apay, anya ayati gatangam. Gumatak man iti jacket, manang. Apay, mano ayaday ta jacket. 3,500, manang. Ngam kurang ti kwarta. Sigurado ka kadi akayat mo day a jacket. Wan, manang. Amangan no inton isang pet mo, ibagam manen adi mo gayam kaya. Saan man, manang, kahit ko. Malangarod, nayunak day takwartang, ngam siguraduam lang at talaga akayat mo tigatangam, ha? Wan, manang. Di ka matanagan.
sigurado ka kadi? Aday tan tigatangang boyet? Wan mayang. Sigurado ka ah. Ta saan ang mabalin ang maisubli dayta? Anya? Apay ngay? Wan ah, pinilim nga rod. Alangan nga isublim tumanan. Kasano ngay no jak gayam kayat? Ay na, boyet. Di kalatan gumatgatang kanyak no kastamot laang. Paglulukwan nagmatan. Ala, wanan mayang. Dahito yung talag. Alang nga rod. Ala amunday ta, kat di mo isubsubli ah. Gaputa saan kumutlaang nga awatan. Uray agpakaasi ka. Anya? Manang Doris, jak gayam kurso na lalay ito'y jacket a ginatang ko kinimayang. Anya, kasano adi mo kursonada? Kat iso nga rod ti pinilim. Manang, jak gayam kurso na ta. Amang ano kahit ni Manong Adrian ang sublatan. Ay salbag ka, boyet. Apay nga rod nga inalam no di mo gayam kaya. Kasano manang, kasla mayat idi impadas ko ibalay na. Ngam idi nagsarminga. Ay na, nagalas gayam timuya na. Ay salbag ka talaga, boyet. Sakat nagngina dayta. Basta jak kahit manang, amang ano katawaan nakpay ti kadate ko. Anya, apay, adda ka di man ang girlfriend mo? Adda nga rod manang, kit agkita kami ko ma. Iso naggatangak iti barbaro at jacket. Ngam nagalas gayam. Ay no, yakamukan ka, boyet. Nalabos ka, lalaki. Napili ka unay iti badong. Saan ang maawawatan no anya ti kayat mo talaga? Ala, husto manang. Kaduan nak mang kit DJ Sentro. Indag pili iti jacket kan pantalon ko. Ay masadutak. Ang mga nuday talamang ipadpadas iti lakot aramidam. Anya lakit din ni manang kuya. Saan man atay ta? Mala, agrobot kakit din. Taintag gatang iti pagpormak inton edit ko ti girlfriend ko manang. Boyet, apay, babaero kamot anya. Na, da kayo manang. Apay ang kasama din ti bagbagayo. Kasano kat insi naman gaya man tinobyam na ibaga ti kabsat na kanya. Nasakit tirik na di tao. Apay akasta ka. Inaram mo kat inayat na ka iti kastaunay ngam pasakit am lagayam. Ay na, diyak nga rod ka ang kurso na manang. Kung di brace itingipan na, ngam di na bagay. Kaslasaan pa yung brabras. Ay, jak amukan ka, boyet. Ngam day to'y tibagakan ka. Saan anasaya at day taagalad ti may sa lalaki? Iso apang nga asim, tabaliwam day tanga ugalim, boyet. Ay na, un ka di manang. No mabiro kak ti kapkap na kak ababae, agsarde nga katalagan. Sakbay nga armom ngamin ti may sa babae. Tingitingam ana imbag tiriknam. Siguraduam no ison ti kapkap na kam. Tano makirelasyon ka kadakwada kat makiwin naswas kan tumalang amangan no maisang makkalaang. Anya day jay manong? Pantalon? T-shirt? Jacket? Pantalon kan jacket ko ma, miss. Oh, dagitang man boyet. Agpili ka kadagitan naka-display. Awan na, kasaladyak makurso na tatag ito manang. Ay no, boyet. Nabamban mo ka kung amagmag na. Adun apaglakwan tinapnapananta. Ngam di ka pa'y nakagatang. Awan nga rod ti kurso na tak manang. Mabalin mo mat nga ipadas, manong. Oh, ipadas mo nga min, boyet. Miss, awan. Jak kaya daytoy. Ay, makaungetak ka talaga kan boyet. Ay, mabit lang nga rod manong Mga laak iti dadto maasize. Daytaman. Wan man, miss.
Dagiti manong different sizes kan agduduma a brand. Oh, agpili ka ditan. Awan? Awan tiket ko kadagita. Anya? Anya ngay manong. Anya dita ti piliam. Awan, miss. Anya. Miss, pasensya ka na. Ngumawan mo tinakurso na daan na. Mala, intang arudan buyet. Ay, unay kamutin manong. Winarawarayo amin alako. Di kamut lagayam gumatang. Sakit ang agsapa. Ay, buisit. Makitam day tang aramid mo. Nakaungat kat ngarudkan ka ti sales lady. Ipilit na gumata. Awan nga rin di kursunada kadagiti lako na. Anya ayati kayat mo abado sika. Uray siya. Masuruna kun kan ka. Manang, intamang kita iti daduma paglakwan. Barang adda makursunada. Mapan ka siksika. Nabannog akon. Anya? Saan amanang kuyugan na? Alaman langan. Ngam siguraduam nga dagatangam. Tanusan, di kan kuy-kuyugan inton sumarunong ang pakadwa ka. Anya? Good. Kumusta ti date you iti sweetheart mo, boyet? Bad trip nga rin, manaw? Ha? Apay ngay? Diyan ka ang kursunada ni Layla. Anya? Un manaw, nakapimpinta si tiladawan na. Ng pandag magayam ka nagtaba. Anya? Un manaw, isadya akong kaya't atiksan ka nawagan. Agsapulak lang iti sa baling agbalin na girlfriend ko. Ha? Un manaw, kasano, puro filtered gayam nagitiladawon na. Ay na, naklakit din, nakaschekin na pintas na iti personal. Tanakadjakpatak kumakay. Hay na, di ka unay, boyet. Di mo pagayaman ni Ayat. Tasaan ang nasaya at data? Boyet, anya di ibagbaga ni manong mo. Adi mo kanukurso na dati girlfriend mo, ha? Un manang, diyan ka ang kayat ni Layla. Anya? Kasano, inalilaw na. Nakapimpinta si tiladawan na. Ng pandag magayam ka nagtaba. Ay na, unay kan aya boyet ading ko. Saan anapatag tinaimpisikalan alanga? Basta manang, diyak kursunada ni Layla. Mangsapulak latan sa balik. Ay, jak amukan ka. Napili ka launay. Napili ka iti pantalon, jacket, aminin abado. Sa ita, pati girlfriend mo, ibagam adi mo kursonada. Ah, Pangmanon ni Layla girlfriend mo. Di ka kitagyaman, tay nayatda ka. Ay nabuyet na imbag tanarawot ka. Tanusan, ang mga no ultimo makan kat napili ka. kanya. Boyet, apay ngay, nagkari ka kanumot iti kasinsin ko nga ayatan kan ipatag mo. Ngam apay kano adikan agparparik na kan kuana. Maya, Saan anasaya at dayta nga aramid mo, Boyet? Inaram mo, inayat na ka sa ita. Pasakitam lagayam? kasano kat manangal lilaw may? Apay anak ko nam dayta? Kasano, kat napintas iti ladawan na. Ngam idiag kita kami iti personal. Pandag magayam ka nagtaba. Aniya? Kat isumit. Abay, nasayat ka di tayo dyan naramid na. Ay katda kayon ati agsarita, maipapan iti dayta. Tilaang maibagak, kasaritam anaimbag. Saan atay kala at adi ka agparik na? Kat agpampanunot mo't iti anya lalitat, jay maysa.
Mapan ka manen makidate iti girlfriend mo, Boyet. Wan manang. Amangan no inton sumangpet ka. Awan manen. Ibagam manen adi mo kursunada ni Glyza. Hey, makita amanang. Anya? Iso nga ron nga dati date ako nada. Tapno makita ken ma'am ammo iti personal tunggal maysa. Ay, Boyet aya. Jak ammo ti saritaeken ka. Apay ngamin nga armam ti babae iti text. Kat di mo pa'y nakikita iti personal. Kasta talaga amanang. Serious man ti girlfriend mo, Boyet. Apay, kas labado aya dagiti babae a pagpilyan, no di mo kayat basta ibatim latan, kat nalakaso katam. Ah, Ay na, Boyet, di ka unay, amangan no gapu iti kapipilim. Isarsarak mo kit din day tabagim. manang. Kat kasano nga ni kadiglay sa ti last girl mo. Manang. Oh, apayakit kita naklatan, Boyet. Manang. Jakam ka ni Glyza. Anya? Apay ka di manen. Masino ngay ti mangayat iti at da diferensya na manang. Ay na, diyak lakayat. O da diferensya ti imana. Kaslakin nilay lang apandak. Anya? Ay, daytan ti bagbagaken ka, Boyet. Gapo iti kapipilim. Day talaka nga rod. No kumaimpapatim dagiti mo na a girlfriend mo, saan siguro akas ta ita. Problema manang. Gaputa ko na naasurutan ng kasurutan. Gaputa, ingkarik nga ikalay sa manang. Anya? Boyet, rumor ka dita. Boyet, Apay ka di manang. at dadaglay sa. Ah, Ado ti kakadwana. Ano? Amangan no pinaypaysuna ti imbaga na asurutan na ka. susapo. Ala, rumor ka ditan. Inka makisarita kadakwada. Manang, anya daramidag. Anya ti baka katakwada ngay. Talaga jakat ni Glyza. Ay kat inka kasarita Basol mo mo ngamin. Kari ka akari. Ngam saan kagayam asigurado no iso ti kayat mo. Basta manang, jak kayat ti adda diferensya ti manang. Iba kayo nga gawdan. Daytan tuma ngamin ti ibagbagak idikan ka. Ngam dinak matdanggan. Insarsarak mo ka ngaruden ti biyag mo, Boyet. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.